uthi umfazi womuntu babasimphendula intombi kushalo makhala kanyo kushalo pasopa skipha seuzi ushathola kwenyonga kulunge wethu lo Soweto yonke South Africa yonke Sjuku mawala maphula mawida nathula ni country uquality Biyela athi he hates Uzi uthini ngenhleke athi ubani unsizwa ngobani mfana awukhulanga odrop yakho nama replay awukhulanga odrop yakho quality nama G-star yiyo into mekhona odropini yiyo into uthema ufika la eJozi wayaka mayi uyigcokile habo quality bayathanda kuzenza dangerous you hate Uzi quality uyafana nalabo ababuye Limpopo laba bazala abaqasha ama room baphuza amajita balokhu bathi warra after 2 years mekathi warra arehaye yo umuntu ushaye mention lapha libahome quality wena nalezi asele bahome yini kumele ngcoka ama-Uzi awukhulanga wena ushaya ama-jean franco farrer awukhulanga wena uyazi ke le ngihlala ukutshela ngayena uyazi isibatho faragama asibonge stick to your Uzi nama-DH yebo hayibo sanibona ngiyabe ngidlala bafuthu nge-Uzi bengidlala ngebrand ezondwa zintombi ukuthi ayipasophi Uzi ngoba ngiyabona ama-ambassador ayacomplaina so ngiyacela wena nkabe yami Sjuku ngoba vele empilweni ukhuthazwa yimini ukuthi ube something ufike la kwi-industry uneyisini ngakukhuthaza sithola amazinyo njengamanje ngiyacela uthole ilokhuzane i-plastic surgery noma uthole udoctor we-skin nje elungise skin sakho yabo nje ngoba umnyama athi uphunyuka emathumeni uzongcwatshwa ngikuthandanga ukubona nje alanto izokushabalisela ugazi ebantwini angibathandi abantu uyabona nje ulike zombie bro.